Aytgandары akıl eken dilin tanып Ақтадым çarkaylanıp Dünödü men aylansam da tapпаймын Hiçbir canға тең емесмін Апаке баярдағы арыдағы Hiçbir canға тең емесмін өзіңізді Апаке баярдағы арыдағы Апа деген теңдеші жоқ сат тұра Ақылманым ұйқым батшаны Бүгінгі апамның 80 жылдық тойы құтты болсын. Апамның жашы өзіне құтты болсын. Жашына жаш қосылсын. Алдыда келатқан 8 март майрамы да құтты болсын апалардың. Ушу апам өзүбүз 40-тан өтсөк деле ушул апамдын акылы менен жашап келдибиз. Биздин акылыбызга акыл кошуп, дагы узагыраак өмүр сүрсүн, чың ден соолукта болсун. Ошо апамдын майрамына бартабыз, толкунданбыз. Мен тайнемдин ден соолугу болсун. Ушу 80 жылдык юбилей менен куттуктаймын. Тайнем ар дайым ден соолукта болсун. Ушунчу небере чөбөрөлөрүнүн сыйын көрүп, урматын көрүп, биздин жакшы көркү болуп жүрө бериңиз, Тайне. Мен сизди жакшы көрөм. Апам 80 жаш юбилей кут болсун, оорубасын, көп жашасын, 90го чыксын, 100гө чыксын, небере чөбөрөлөрүн багып, небере чөбөрөлөрүнүн керегин деле балпайган кемпир болуп отура берсин. Чоң апа болуп. Анчабын жаш кесекте кыйын, тың эле. Тың болчу. Чалгын ушу чапсын. Чалгын эч кимге астына чыгарчу эмес. Ырдасын ушул ырдасын. Ким эле? Шайыр жүрчү, алгын күчтүү, эмдүү шайыр. Ушундай. Кишинин көңүлүн калтырбаган, ушак сөздү билбеген. Адамдын көңүлүн калтырбаган жакшы адамдардан болчу. Ушу бойдон жакшы эле бойдон балдарын убай урмат сыйына бөлөнүп эле жүрө берсин даярнайын. Ошол жаш кезинде эле ошондой болчу мына. Карганда дагы эле балдарынын ыраат сыйын көрүп жыргап атат. Ошо жырганы кут болсун өзүнө. Балдары үйүнө жык болсун, небере чөбөрөлөрү. Ошолордун эле жакшылыгын көрүп жүрө берсин, ден соолугу чың болуп. Кудайдын берген жашын жашайбыз эми баарыбыз эле. Бирок жаш убакытта көп кыйналдык, көп көрдүк. Ошо 80 бекер чыга калган жок, чын эле бул эле далайды көрдүк, баарыбыз эле далайды көрдүк. Сакмалда кетесиң. Сакмал эмне эле, апийым эмне эле айланайын. Балдарыбыз жашай элмет болдук. Балдарыбыздын баары кичинекей болду, таң атпай туруп кетебиз ба. Сакмал эмне айланайын, сакмал сасыган сакмал косунун үстүнө жатчубуз. Малды туудурчубуз. Биз ушул эле биздин эле баккан мал менен ушул кыздан жашап келген. Анан эми Кудай ошону эмгегибизди тактап кичине камча пенсияны ченеп берип койдук. Болсун эмне, эми жашы кут болсун. Балдарынын урмат сыйын көрсүн, айланайын. Жакшы эле асапты көрдүк, Кудай эле көп тосоктоп жүрдүк. Ушул жашка оңой эле бат эле келип калган жок. Жакшыны да көрдү, жаманды да көрдү. Ошонун баарын көрүп келатат. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why so shy? And like you know back, hide from the light. I had to turn up on all the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it.
Assalamu alaikum. Kadırlap aytam salamı. Kırgız elim avamı. Biz aylanıp aytam salamdı, Alatoğunu jerdegen, alışsa namus beribegen, atpay jurtum, aman mı? Jurt da aytam salamdı. Jurt gelgende sıylagan. Cumgaldı gelim aman mı? Dilimden aytam salamdı, Aybektey uğuldu çıkargan, bugün apavuz 80'ge çıktı dep, tolkundap gelgen kadimki, Dıykandın eli, aman mı? Amazlar mı, ardaktı meymanlar, toy degende kuş kanatın kağıptır demekçi. Ona bugün jakşı gün eken barımızды çakırıp, Ağdaş Torkonun jayıp, düğüm tabağın jaynatıp, bugün Adaş apağızın 80 yıldık юбилейін, жана ошондой Kırgızdın oğlu Aybek Sıralayev'dın emgek singirgen artisti юбилейін belgili olturabız. Demek, jürt gelgende jıyın bolup, cumulgan koldoy uyum bolup, bardığınızlar usul ibilönü, sıylaganыңızlar üçün, süygönüңүздөр üçün geldingizler. Oşonu bir ırastap, gelingizler dürgüröte kol çap koşamızlar. Toyumuzda açık dep, jarıyalayımız. Alбетте, Жумгал элинин кимдер гана тааныбайт, Жумгал элинен небір таланттар чыккан эмес. Ошол аккан арыктан суу агат деп, башынан баштап айта турган болсок, Көйрүшүк атабыз, Калык атабыз, Муратбек Рыскулов, Таттуу сыяктуу биздин улуу инсандар чыккан жерден бүгүн да бир кыргыздын мыкты уулу барыңыздарды чакырып, ошол чыгармачылык өнөр сегизинде бийиктикке жеткен, эмгек сиңиргендигин апасынын юбилей менен чогуу белгилеп отурат. Анда эмесе ушул бактылуу юбилейге бир жолу кол чабып коелу. Aybektey olgan yolsubuz yıldızı anan janıptır, ovondurdu salıptır. Bugün 80 yıldık marekede apası üçün atayı Bişkek'ten limuzin satıp alıptır. Jönele satıp tim koyboy, içine apasını salıp, mına uşul restoranga limuzin menen alıp gelip oturat. Gelingizler, oturgan boyunca bir dürgüröte kol çağıp koyulu, apağız Jön Gelbey, Kadırı Barkı, limuzin menen geleceğden. Kol çaptıralı mınakey, apağızdan restoranga gelatkanı. Gelingizler kol çaptıralı. Alбетте, үйлөнгөндө алып келаткан өмүрлүк жарды турмуштун башында эле лимузинге салбаса, мына энелерди, аталарды карыганда кадырлап, лимузин менен алып келген Айбектей уул жана Айбектей уулду тапкан Айбектин бир туугандарына да бир кол чабалы. Келиңиздер. 80'ge чыгалы дегендер, серпилте кол чабып туруңуздар. Üç damadan kuralgan apa degen ısım kanday kasiyetli, kanday uluk. Apasın jakşı görgöndür bir kol çap koyulu Adaş apa üçün. Apanın yaşına jeteli. Kimde kim Adaş apabızday 80'ge jetip, bактылуу дөөлөттүү каарылыкка жетем десе, бүгүн сөз түрдө апабыздын бетинен өп, юбилей менен куттукташыбыз керек. Анда келиңиздер, көптөн көп күткөн көзүрмем келип жетти окшойт. Келиңиздер, ардактуу меймандар. Бардыгыбыз ордубуздан турбай, дүркүрөгөн кол чабуулардын коштоосунда ошол Айбектин уулу дагы атадан артык уулу болсун дегенде эки көзү төрт болуп, мектепте окуса дагы ошол жерде алдыңкы ырчы, алдыңкы мыкты окуучу катары белгиленип келет. Анда эмесе келиңиздер, мына ошол бизден Айбектин уулу Эрболсун уулубуз өзүнүн ыры менен чоң апасын алып келет. Кол чабуулар Айбектин уулуна, мынакей. Kol çapыңızlar Aybek уулу Эрболсунга кол чабуулар.
Kol çapağınızlar er bolsun üçün. Kol çaptıralı, şoğapasın, özüm ırda ol giremdet kol çaptıralı. Ordumuzlardan durup koyunuzlar, kol çapılar. Bravo! Er bolsun da kol çağlar. Meyli tağdırı mağa başın iybegin, meyli tağdırı kamır kılıp iyilegin, men özüngden başka nerse surabayım, meder tutkan atenege teybegin, alız çürüsüm tavunam, merimine jalınam, alız çürüp arıgaçan, apakemde sağınam nebekçe, Mıraşol Kerim Trap Vakavızdan tuğan jerde sağını vattığını bilen bizden el bolsun. Adaş apağızdı mıra tölüzgö alıp gel olturat. Kol çabuk koyalı. Tegirengen balası üçün ardayım, tağlay kuşun apa menen karmadım. Tazim kılam ömür boyu özüngü, tengdeşi yok ağlamdağı ardağım demekçi. Ardaktunun ardaktuğusu, biyiktin biyigi, tunuktun tunuğu, al albette apa oladıken. Gelinizler bugün törde oturup, sıy görüp, jeti balanı jarıka alıp gelip, arine, joldoşuna eriş arkak bolup, baldarına karağın bolup, uşul darajaga jetkizgen. Apağızdın kadırı mından dağı arta versin. 90'duk, 100'lük marekesinde dağı mından da tügöl köp bolуңуздар. Дүргүрөтө bir kol çap koysoңуздар. Algaçkı sözdü apağızga yıgıralı. Apa. Alanayım baldarım, elim, kızlarım. Şu men 80 yıllık toyuma kutluktap gelip boğanlarga rahmat. Baldarım ömürlü olsun, baktı talaylı olsun. Elge jurtqa tinchchilik bolsun aylanayın. Gelgenlerge rahmat. Meni siylap, Aybekti siylap gelgenlerge. Emi gelgenlerge rahmat. O men. Men yaşıma jetkile barыңар 80 emas 90'ga çıkkıla aylanayın. O men aylanayın. Toydu apağız açık dep jarıyaladı. Mümkün bolsa apamdı sıylaganдар, oң kolуңуздарды bir götürüp koyuңuzдар. Gelingizler 80 yaş üçün. Oң koldu götürölü. Aybek'tey Mırzavыздın namı kut bolsun dep sol koldu götürölü. Kol çap koyulu, toy başlansın. Anda gelgizler mınake apağızды çakırıp, üy bölösü menen, bala şakası menen çakırıp mına kurdaşlar menen törgü olturguzup aldık. Ardakты alыс жақындан келген туғандар, Mıraşol бүгүnkү Alato restoranына жалпы барыңыздар. Жан дүйнөңүздөрдөгү жакшы сөздөрдү арнап, бүгүн ушул күнү жакшы тилектерди айтсак, ошону менен бирге апабыздын ак батасын алсак деп келип отурабыз. Анда келиңиздер тоюбузду баштоо үчүн